Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere tata ki te iwa mano tūranga mahi I te rāngai tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga hei roto I ngā tau e toru e tū mai nei. E ara ako hō kua whakarewahia ake hei paenga mo ngā Wharekura o te motu. Kua whaka o kawatia te pāwhutu pōro hei hā kine kina o te raumati ki Aotearoa. Kei aku tūtara kauika huri noa I te motu a pari mai anō rā ki te ākau roki a te karere. Tata ki te iwa mano tūranga mahi I te rāngai tūmata nui ka poroa e te kāwanatanga hei roto I ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te pūtea ka pena tia e rātau I te korenga o rātau e utu I aua kaimahi ko te rua ira whā piriona tāra. Hei tā te minita I ngā take pūtea a Nicola Willis ka heke te maha o ngā kaimahi I te ono tekau mano, ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia, kia te tuki a tēnei kotahi ōrau nei hei te wainganui o te tau 2,291, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga ka ko mitimihia. Ka pena pūtea hoki I te whakamahinga o te AI ki te kawe ake I etahi o ngā mahi, tai atu rā hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari. Over the next 3 to 5 years, we are going to significantly reduce the number of public service agencies. Following today's announcement, public service agencies will be asked to come up with proposals to logically merge their existing activities around citizen-facing functions, using common technology platforms. We expect to announce more detail on those proposals in the coming months. Ka whakamahia te moni ka pena tia hei tuku mā te kāwanatanga ki te hauora te mātauranga te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Nā reira he rā nui tēnei mō ngā kaimahi a rāngai tūmata nui I nā rā hoki te whakatau a te kāwanatanga I te rā nei kia poroa te ono te kaumā whāmano tūranga mahi I taua rāngai kia heke ki te 55 mano tūranga mahi. Nā reira ko ai ke atu I a Huhana Linden o ngā kākāriki hei whakatakoto I ngā kōrero ki a tēnei kaupapa me te maha noa atu anō rā hoki kei mui te aroaro I tēnei rā. Huhana e mihi ana ki a koe tēnā koe nau mai anō ki te karere. Tēnā koe te manahau o tira tēnā tātou katoa. Nō reira, te whakatau a Nicola Willis minita I ngā take pūtea kia poroa te maha o ngā kaimahi I te rāngai tūmata nui. Ka pāpē hea nei tēnei a huatanga ki a tātou te Māori. Ai tino arohana I tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tāngata e nei āpiha pau te kaha mo te hāpori mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga ko te Māori. Anō haunga anō e nei kaimahi āpiha I ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto I ngā rohe. Pēnei mātou I te tai tokerau, te rāpea ka poroa ngā mahi I te kāinga. O reira he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana I te hunga rawa kore, anō I tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou. Te wā I rongo ai au, I ngā kōrero mō tēnei kaupapa I te rānei huhana, ka toko ake te whakaaro I taku ngākau. Ākene pea, ko enei te kaupapa a tēnei kāwanatanga e huri ai te tai. Ara e huri ai ngā whakaaro o ngā kai pōti I a rātou ki te āpitihana. Kia kau e pōti ki te kāwanatanga I nei, he kāwanatanga matapiko tēnei, me huri ki te pōti ki etahi atu. Ki o whakaaro, koe nei te kaupapa e huri ai te tai pōti nei kia wehe te hunga pōti ia nā hinara, ia ACT, ia Aotearoa tuatahi kia koutou o te taha āpitihana?
Ok, konei mātou, ngā kākāriki, te āpitihana, me o mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wā tonu, i ngā tino pakeketanga mo te utu, anō mo te pinihini, anō mo te whāngai te whānau, haha ke te pai mo te hāpori, mo te hunga pōti hoki. Nō reire te whānau, me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pone ke rāno. Kaupapa tuarua i tēnei rā, huhana ko tono te rōpū whakamane i te tiriti kia kaua rawa e koke tonu te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā Tūrei o te motu. Kia hatia kei te haere tonu ngā tau kume e pāna ki taua pire ne, me taua hia o te kāwanatanga. Hea ngā momo kōrero e whakatakato ana e koe, ka whakatakato rānei e koe i roto i ngā tau kume mo tēnei pire nei, whakawaimeha nei i te tiriti i roto i ngā Tūrei. Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakahea ana i ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, me motuhake, me me puru tonu enei o ngā kupu e pāna ngā rārangi Wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou, ki ngā whakahau o te traipionara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. Me ngā kai kreme, a ngā tihine, a te kapotai, a ngā uni ana hoki e tū ana, ia wiki, ki mua i te traipionara, heha, mō te tiriti o Waitangi, mō he whakapūtanga anō hoki. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkiri hia nei e act i tērā tau, kei te whakai koe? E rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pēr he mea pupuri, kia pupuri mo tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti hei te noema e tū mai nei. Huhana, he wā poto noiho e toi ana ki a tau e engari, kei te pirangeu ki te pātai ki a koe, e pēhe ana o whakaaro ki te hokinga o hone harawira ki te awhine i te pāti Māori i roto i te tūru o te tai tokerau. E mihi atu ana ki taku matua hone, tēnei uri o Ngāti Hau, maotahi no Ngāti Hau. Me tōna kaha ki te aki i te pāti Māori, i ngā peka o te pāti Māori, hei tēnei pōtonu he hui ki whāngarei, e pāna ki o rātou kaupapa, whakarite e tō rātou ake prene mō te pōtitanga. Kua hau nei, huhana, tō koutou mokopuna o te tai tokirau, e pīkau ana i ngā kaupapa maha o te wā, me te whaiwhai haere i nei momo kaupapa ki roto i te whare pāremata. Nō reire te matua, tēnā koe, engari kei konei, te mokopuna o te tai tokirau. Kā rawe huhana, kā rawe. Anei te mihi mai o a te karere ki a koe. Tēnā koe Huhana Linden no ngā kākāriki e mihi ana. Kia ora. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Ka tiha e tiwi e hia whakatupuranga te kōrero tuku i hoe kawe ana i te mātauranga mo te taiao. I tū he wānanga ki te marae o te pīti i o Manaia i te hokianga, ko te ingoa ko te mauri o te wai. I reira ngā tāngata e ruku hohonu ana ki te mātauranga tūpuna. Hei rongoa mo te taiao, tai atu rā hoki, ki tā rātau a te whiriwhiri whakaaro e pāna ki te pūnaha tā tari hamuti hō mo te taone o rāwene. Anei te pūrongo a te kūkupa. He atua te wai, he whakapapa ona. Ka moia tangotango ki a wainui a te o te rangi, ka puta ko moana nui, moana roa, moana hākere, moana pōtango, moana tū ki te repo, moana tū i te wā. Ko te whakaako i wēnei kōrero tuku iho te aronga o te mauri o te wai i te wānanga i tū ki te pīti. One of the first kōrero that we learn in te whare wānanga o hokianga i noho a i o I te ahatanga o te ao, he wai katoa, he pauri.
Ko te hiahia kia mōhi o te hunga nei I te patanga o ngā kōrero tuku iho ki ngā uri o te hokianga. Sharing kōrero tuku iho and tupuna mātauranga e pāna ki Omanaia awa, ki te whenua Omanaia, ki hokianga hāwa, ko moana tū I tere po tētahi. And so we see her that in the position that she holds in between Tāne and Tangaroa and that intermediary role, right, between that pakanga, between those two brothers. Or if we move it into a Western world scientific space, between those two environmental realms, you know, the land and the forests and the sea and erosion and moana tui te repo, the role of repo wetlands and what that looks like. It's been really critical for Te Māori o Te Wai to harness our kōrero tuku iho in this process because it means that the knowledge that our tūpuna have always known has actually been a big part of how we've made decisions. Ko tae mai ngā māngai o te kaunihira, pēnei ia tāmati rākina, hei tāna, he tauiranga a koranga tūpuna, hei ārahi I te rohe. He nui ngā uara I roto I ngā pūrākau, I ngā kōrero tuku iho, te whakapapa te ao Māori katoa I roto I te horopaki, kia kite ai mātou o te kaunihira I ngā paiaru, I ngā huarahi, I te paitata me te paitawhiti noki mō ngā take haka tika I te taiao. Ko tā te Māori o te Wai, he mahitahi me ngā hapū ki te hāpai I ngā kaupapa taiao I te rohe. Alicia Coulter, Te Kukupa. He ara ako hou kua whakarewa hia hei pāinga mō ngā Wharekura o te motu. Mā Wharekura A Motu, ara mā te whakaako a ipurangi e whaiwāhi ai ngā tauira ki ngā marautanga taumata tike I ngā kaupapāko pēnei te pāngarau, te pūtaiao me te hangarau matihiko. Ka are pēr ngā tauira e whaiwāhi ki tēnei momo taumata o te marautanga I o rātou ake kura. Ia humai tēnei I te toko iti o ngā kaiako e mātanga ana ki te reo Māori me ēnei kaupapa hoki o te marautanga. I reira arahia timu no te kapa o Taioro News. I te wā I whakarewa hiai, ēnei ako manga hou. Kei tūranga nui a kiwa e whakaako ana, engari mararo I tētahi hōtaka hou, ka toro atu ngā akoranga ki te motu. Ori te ronaki. Ko Wharekura A Motu te ingoa, he kaupapa I whakawhanake tuatahi ai I te marama o noima I te rātau, I whakarewa I tēnei wiki. He kaupapa whakahirahira I tēnei wā, e ahua ruarua ngā kaiako mō witahi o ngā kaupapa ako. Nā reira, kua tai te wā, me te mea hoki, kei a tātou ngā āheitanga I ēneira, ki te taha hangarau, ki te toha tuari I ngā mātauranga nei ki tawhiti. Te ronaki. He kaiakoa Joseph Heaney rāwo ko Marcia Pohatu Brown ki te Wharekura o ngā uri a Māui ki Turanga Nui a Kiwa nei. Ka noho hei kaiako ki ngā tauira, hei tai tuara hoki mō ngā kaiako puta noa I te motu. I tino whakamātauria tēnei āhuatanga I te wā o te mate kōwhiori I rakaina ngā kura, nō reira I tino mahitahi mātou I te waiu te whakaakwa I purangi, nō reira I harai te mea ua rawa, ka whakairinga mahi ki te ipurangi, ka whaiwā tēnā kura tēnā tamaiti ki te ruku ki tāna kōpaki, nā waira ka tuku karere mai ki a māua ko rangipai, ko ia taku hoa mo te pangara. I reira ka whakari te he wā e pai ai tā mātou noho tahi ki tēnā. Ka kōrero mō tēnei mahi I oti a tātou. E hara tēnei hōtaka I te whakaaro hou. Nō te taurua mano mātahi ki te kauma ono tū ai te kaupapa arawhiti whakawhiti mā tauranga e whakaako I ngā tauira I ngā Wharekura puta noa I te motu mā ngā hui ataata. Ko Marcia tētahi o ngā tauira I taua wā, whahoki atu I nāenei ki te whakaako I te taha I a Phil Heaney, tōna ake kaiako nōna I te kura. Aha koe kei te mahitahi ka noho tonu ia hei pāhi ki au
aha ko te aha, ko ia tērā e aki ana, e tautoko ana i a mātou katoa ngā raukura ko puta i te kaupapa, kia hoki mai ki te kaupapa, ki te tuari nei pukenga o tātou. Ka taia e ngā tawira te hono tahi, te ako tahi, me te whai wāhi atu ki ngā kaupapa kaore pea i wātea i tō rātou ake kura. Rahia tumutumu, tai oro. E karema, hei muri ake i ngā whakatairanga, ko whaka o kawatia te pāwhutupōro, hei hā kina o te raumati, kia o te aroa nei, kia mau tonu mai, kia te karere. Hoki mai anō ki te karere, kua whaka o kawatia te pāwhutupōro, hei hā kina o te raumati ki ao te aroa. Ko te hua ia tēnei o te whakaitanga ho ki Wainganui a whutupōro ao te aroa, me pāwhutupōro ao te aroa. He whakaitanga e whaka o kawa ana i te mahitahi, i te piritahi a ngā kaupapa e rua. Ko te whāinga ia kia kaha ke atu te kuhu a te marea ki te whutupōro me te pāwhutupōro mā roto atu i te mahitahi huri te katoa o te tau. Nō reira hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tēnei whakaitanga ki Wainganui a whutupōro Aotearoa me pā whutupōro Aotearoa ka tahuri atu ki tēnei o ngā toki tautohito o te pā whutupōro. Kai hautu i te kapa Māori ki a takoha rōpati e te tuakana e mihi ane ki a koe tēnā koe. Tēnā koe, Scotty. Nei tēnei ihu hupe o te ao pāwhutupōro e mihi atu nei. Tēnā koe. Ihu hupe o te pāwhutupōro awa. Ko koe tētahi o ngā toki mai o tēnei tākoro e tika ana kia kōrero hia. Tēnei tākoro e koe. Pehe o whakaaro e te rangatira. He pai, he kino rānei, he hanga hua nui ka puta i tēnei whakatau i te rānei. Ai, he nui ake ngā painga tērā i ngā hekenga, ko te mea pai ki au ka kakahake te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua ki ngā hapori puta no i Aotearoa. Pēhea nei te horapa haeretanga, pēhea nei te whanaketanga o te pāwhutupōro i raro i tēnei whakaitanga ki tāu te tiro ki o whakaaro. Ai, ko te painga, he kēmu utu te kēmu pāwhutupōro. Ko te painga, ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa pēnei te whutupōro me te nui o ngā rawa. Nā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ake te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pāwhutupōro. Ka rongo mō tēnei whakaitanga i Wainganui whutupōro Aotearoa me pāwhutupōro Aotearoa. Ka whakaaro ake, ai rānei, ko whutupōro tēnei e whirinaki atu nei ki o koutou o te pāwhutupōro i rungi te mōhio kei te heke haere, te rahi o ngā tāngata e tākoro whutupōro ana i enei rānei. Ai rānei kei te whirinaki rātau o te whutupōro ki o koutou o te pāwhutupōro ki ora ai te whutupōro i tēnei whenua. Pēhe o whakaaro? Ai, tautoko au i e rā kōrero. E rongo ana rātau i te reka o tēnei hākinakina me te huhua o ngā tāngata e whai wāhi atu ana ki tēnei kēmu. Nā reira, ka hore kore he rautaki, hei whakakipa, hei whakawhanake anō hoki te hunga e aru ana i tēnei kēmu, te whutupōro. Ko piki ko heke rānei te tokomaha o ngā tāngata e tākoro pāwhutupōro ana i enei rā? Ko piki i rawa atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pāwhutupōro o whetu maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki ahi tareiria, hei ngā marama tata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te taikaura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o ahi tareiria. Nā reira, ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki, i te pua waitanga, te whānau hautanga o te kēmu pāwhutupōro ki ngā hapori puta no i Aotearoa. Ka pai, hoa ka pai. Nā, pātai whakamutunga ki a koe te rangatira takoha kei moirawa koe i tēnei wā tonu nei. Hea te kaupapa? Ko taku whanaunga tērā, Kennedy Cherrington, kei muri i ahau, e whakahaere ana i tētahi awhi pūkenga mo ngā taitamariki e noho nei i moerewa nei. Heoi ko tana tino kaupapa he hura. I tētahi karere hau, ka whaia i ngā tapuai o Keilan Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mo te wānei. Me te mōhio ko te whakataitai whutupōro riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei. Nā reira, he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wana pūkenga ki ana tini whanaunga, konei Ngāti Hine.
Kārawe, koia kaia kōrua hoa, me pēnei taku mihi atu kia koe takoha, i kōrero koe mō Keilan Punga, ana, ko Keilan Punga ki te NRL, ko takoha rōpati ki te pāwhutu pōro, e mihi ana kia koe hoa, tēnā koe. Tēnā koe te manau. Hoi anō rā e tiwi, rawe te kōrero atu ki a takoharo po te kuia, tētahi o ngā toki pou tangata o te pāwhutu pōro mai rāno takarawa mai ki tēnei wā tonu nei ei muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā ke piri tonu mai ki a te karere. E tiwi anei ko ngā tohu huarere o te wā. Fū, a tāhua hoki te kawenga o tērā waiata e tētahi tira e tautoko ana i a tā pou temara i te Auckland Book Awards i tērā wiki tino a tāhua rawa atu nei tā rātou kawe i taua waiata whakarongo. He aha hoki, koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā e kare mā tūrou parea tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.